ngo mbonye ngo Imana nibiki Jewe sindavyemera sindanabishigikira bambabarire sindavyemera jewe umva kuramo rinete ngo usengere ufite diamond na diamond kuramo ayo mataratara ngo usengere ahubwo niwe bagiye gusengera ufite diamond ndashaka gusengera kuko Imana yaturemye Imana ibona hose kandi Imana itegetse biraba haleluya itegeko byabayeho ntabwo ngo Imana irategeka bigakomera Imana no kuvuga ngo itegetse urukundo rurakomera haleluya ndashaka gusengera banzu urindire ndakubaza akabazo ngo urumva ngo pastor ngo aravuze reka ndavyemere ntubukorona araguca nyine ububaye ntuze baraguca mu bintu rugana nta kibazo nta kibazo baragukira mu mwanya w'idamwe ukuri bancire ko baraguca inyuma y'itorero ntabwo aza kuba banciye mwisi mbikate ubikatiriye gashaho abagore baramenana umutwe baratuma ariko mutanyumvana ariko nivyo none twe tutarashaka tube tubireze mwe muvyihore mu buryo bwo kuramba uke mu mutwe ushaka urubibro urushaka rubi ni ikintu forever wicuza ubuzima bwawe bwose ntangaho ariko ntangaho ufashe n'umugabo rega ntangaho uratukanye ya umugabo ngaba mvuze umugore abahungu nababwiye ariko nawe ubimbwa none ntubimbwa inde n'umuhungu abimbwa none wowe wicaye nta mugabo ubimbwa arabimbwa sha ha arabimbwa mama wawe ari umurozi wabivuga oya ariko nabivuga ariko byategwa n'ongeye kubibwira wenda nayibwira pastor amufashe gusenga bivemo wari imbere n'urusengero kuvuga ngo umanye n'umurozi jewe kubera nye bivanye imyemere yanje je nabivuga Yamani wagwani. This is Behind the World Show. I'm DT. Behind the camera we have Shagwana. Poa. Imbere ya kamera tubafitiye umukobwa wanyu, umukwini wanyu bamwita Pamela. Sa Queen kutarishirako. Yo Queen. Pamela. Ni Queen. Mwakumvisha. Blessing. Pamela Queen, welcome to Behind the World Show. How are you doing? Thank you. I'm fine. You good? You look beautiful. Thank you. Yeah, man. Yeah, Pamela, we have a... Ananza nani? You don't speak English? No. Why? I am from Burundian. Are you from Burundi? I am from... So you speak French, right? No. You don't speak French, English? Swahili Kirundi. Mambo vipi? Fresh, tuko sawa. Uko fresh. Na wasalimu Warundi, wa Tanzania, wa Kongo, wa Kenya, nye wote nawapenda sana. Nawapenda sana. Pamela anasema anawapenda sana. Anawatakia amani kutoka kwa Bwana. Bwana yako? Bwana wa mbinguni. Mbinguni. Yeah. Jesus Christ. Jesus Christ. Wow. That's good. You have a sweet words. Sweet words, right? Yeah. Yeah. Thank you very much, Pamela, for being here. We are so grateful to have you today, and I think we are going to have a good conversation for our audience, right? Yeah. Yeah. Pamela rero mu minsi ishize dukoranye ikiganiro ahangaha, ikiganiro cyari cyiza cyane. Abantu baraje muri comment bati ubwiza ndetse ko n'ubwenge ngo ntibisa. N'ubwenge ntabwo bisa. Ngo ntabwo bijya bihura. Ubundi ndashaka wowe basubize umuntu wanditse ririya jambo. Ndajya musubize mu ijambo rimwe. Ubundi gute ushobora wewe ubufise ubwenge ushobora kwicara ukaraba umuntu adafise ubwenge bukora neza. Izo mbaraga muzikura he? Wewe ukicara wabonye ko aje tabwenge fisi. Wewe unayikala ukaniangalia. Unaniangalia kwa umuntu ufite ubwenge akareba umuntu udafite ubwenge. Kibazi. Ubwo nana? Ahubwo nawe ntabwo afise. Nawe ntabwo afise. Ubundi mama mukwe kuraba afise ubwenge.
nimba awe mufise ubwenge ibijuju bikaraba ibintu ubwo nuko kwa yari kureba ubwo ufite bwinshi kumurira je ndarenze mama lao ariko nivyo none wicaye uvuze umuntu ngo nta bwenge agiye reka tumwiyorere uyu reka tubihora aba bantu reka tubihore ariko turabakengurukiye turabashimiye kwe turabakengurukiye bagabo tuba turahangara reka twese kwisi duharaho twiga tuba turi kwiga kandi nta muntu umenya byose ariko navuze uko wenda umuntu atazi geography ushobora kubuza ikindi kintu tu sibyo nko kurwana hahandi umwe babana bakubarwanira abari ibintu uri mu expert muri ariko navyo n'ubwenge hari abantu bikiza hari aho bikiza da kugundagurana ukuntu kandi ugasanga je gutya havuye umuntu ari ukuntu bizi ikimodoka kizu kwera kugundagurana tuterana imitwe kamena umuntu koko kavyumva kabumukira ukabona amafaranga kamuvunagura kandi undi ibombaritse ngaho ugasanga ni maskini maskini nawe turamukengurukiye Imana izamufungura amaso haleluya amen Pamela rero tuguhaye ikaze uyu munsi nako si ikaze usanzwe uri mu rugo uyu munsi nyine nifuje yuko waza ukaganiriza abantu nanone baba bagukumbuye baba bankumbuye cyane kandi nanjye mba ndabakumbuye sivye nyene ubuzima bwa buri munsi ariko ndabazirikana kandi ndabakunda cyane akazuba kamaputo kameze gute kameze nabi cyane kabisa kandi mbona uri igisupusupu numwimerere umwimerere uko klima yose yogenda uguma uri beauty wowe wavukanye ubwiza budahinduka ntago buhinduka kabisa nguma ndi beauty Imana ikunda abagabo udaha wari wambaye impeta zirenga zingahe none uyu munsi ndabona nta mpeta wambaye ibyo bigaze ko nta mpeta ziriho il faut changer uyu munsi nashatse nahinduye look cyangwa nizo wari watiye mwana waje gutwika akora natira koko n'umuntu wambwiye ngo ngo kugira ngo rero ngo wishime ugomba kwikuramo ubwenge ukabwikuramo ukabushira ku ruhande umuntu yikuramo ubwenge ni hahandi dufate nk'uri muri stress nyinshi ukarondera ikintu kikwibagiza vya bintu urimo ukaja mu yindi revuge gute mu yindi mwanya mu mutwe ukavuga ati nk'ubu yari ikibazo wagiranye n'umuntu cyangwa ufise izindi stress akazi kiniki ukacihindura plus ukayindura mu mutwe ukayikora mu mutwe donc ukabikura mu mutwe kugira nkaho bitakureba handi nyene atani cabaye ibyo byita kwikuramo ubwenge ukabwikuramo ukasuka ugapayuka nyene mu mutwe ariko nivyo ubwo so ngo aratandukaniye no wa muntu ukubita agatabi cyangwa akajya ku inzoga kugira ngo ibibazo bigabanuke nyamara nyene buri muntu wese afise uko yikuramo ibintu bikuramo ubwenge hari umuntu ashobora kuba afise stress nyinshi akanywa inzoga bivanye nuko inzoga ari imwibagiza vya bintu vyabaye canka akanywa itabi akanwa urumogi abagabo benshi ngo abagabo bubatse ngo bakunda kugira stress nyinshi niko iki ndagabo bubatse bafite stress nyinshi abagore baba bateshije umutwe gute ariko nyene ari abagore bamena imitwe abantu aho se umugore umuntu washatse mukundanye muri sheshire ishushu gegege ni gute bigeraho umuntu gatishanye umutwe ntabwo mba byumva noneho byararangiye mwaraciye no muri kiliziya nahehe mukamanika ibiganza muko gati giye tuzabana haba mu migundagurano haba mu mibyuko haba mu mvura haba mu byondo haba mu nzara haba mu zuba haba mu bukonje twaba tubyaye twaba tutabyaye tuzabana tuzatandukanwa n'urugo mwarangiza mugatangira guterana imitwe ibyo bintu ariko n'undi baba bakundana mwana baba bakundana baterana imitwe bakundana reka nkubwire uri ushaka intambara uzoje kubangurukanya umugabo n'umugore ko baragwana baba bakundana bakumena umutwe barakumena umutwe kandi usigara avuga ati none nka navyinjiyemo gute none se giye insobanurira aho hantu ni gute abantu bavuga ibintu gutyo ariko barangiza umwuka ubona yakuye mu indi jisho gusa nyene satani nawe bayagiye satani yaragoye
nukuri pe hari igihe satani bayinjiyemo kandi umuntu umutankana atakwanga ugasanga ubu umugabo baragwana n'umugore agiye mu kazi agarutse agatana gift kugira ngo amukorope mu mutwe birangira. Hari umuntu wanyerera kandi arambwira ngo women live longer than men because women don't have wives. Nuvuga ngo abagore babaho igihe kirekire kubera yuko badafite abagore. Badafite abagore? Abagabo bapfa vuba kubera yuko bafite abagore. Gashaho abagore baramenana umutwe baratuma ariko mutanyumvana ariko nivyo mana ari umugore agutera stress ahandi wiyumvira kuyahura. Umva wakwirangiza koko ugasanga igihe cyose warana stress. Umugabo azindutse mu kazi yiriwara kandi abagabo baravunika aratashe aho umugore yo mwakiriye dufate nk'ubu yamuhamagaye ari ku kazi yase kumwitaba ubwo muri uwo mwanya umugore acashira mu mutwe ko umugabo yari ko aramuca inyuma wa mugabo yashika induru hagatangura gusha none mbarumbwira umugabo yiriwe arahangayika yiriwe ariruka aratashe mu rugo ho umugore yo mwakiriye n'umutima mwiza amuhe karibu amushikije kuri stress gutatopfa vuba. None tutarashaka tube tubireze mwe muvyihore mu buryo bwo kuramba uke umutwe mwe muvyirekeye ariko uwo bishobokeye ntazi ndiko ndabuza gushaka murongorane murongogwe mwese ariko uwo bishobokeye ariko urongere gwo muvyumva kumwe wawe ndagutahura nimba utevye kumwitaba ntazana ibibazo ngo atere stress kakumva tu kamya ati umugabo wanje ko atanyitavye ari busy nese ushatse kuvuga yuko abantu baserera benshi abantu babana baserera kubera gufuha gusa kutizera ntabwo bashobora gupfa imitungo bapfa ibindi navyo birashoboka biraterwa n'umuntu cyangwa se kuba atagukubita care ziryoshye atakujimara neza baguhondagure n'abantu nyine avuga ati njyewe ntabwo umwuga wanjye ampondagura neza aje rero ntabwo mbabara ntagakubita ahababaza gusa nk'ibyo nabyo murabipfuye kandi biriya bintu ngo bitagenda neza ngo guharana ngo umushiha horana umushiye ugasanga yashe abana umufise abana bama ku giti wahura n'umuntu yakuramutse ukumva ntunamusubize kubera gahunda itagenda neza. Mwabagabo mwagiye gukora udukompaje mfate neza abagore bayo barumbwirira abagabo akantu kamwe urumva umugore mukubitekeya urumva kuko abagore duhendwa n'utuntu duto urumva abagore duhendwa n'utuntu duto aka message konyene be bitiriwe neza umugore ahita mu mutwe nyene yumva ko birangiye atani ibintu wamuhaye pe abagore umva utuntu duto turaho gusa rero mwabagabo mwe mugiye gufata neza abagore banyu bamuhakeya utujambo twiza nimba uvyutse mugebe waramutse mize neza kandi mubana muri kumwe mwararanye hari abandi bavyuka umwe aragiye ibindi aragiye ntakuramukanya ivyo nivyo byubaka urugo ivyo bitabayeho wajya kugenda ukajya ukamukubita akabizu ukambwira ati be turasubira umugore umva asigara yishimye akanagusengera yataha ukamuhobera ukubita akabizu yambi urumva ntushire umwanya stress ngo mfise stress ngo nagize stress z'akazi nta munezero iki no ivyo vy'ama stress ushira ku ruhande umva ukita gahunda andi bya bidacamo neza wamushihu ufite ni gute wamuhobera nyene ibintu byose biva mu ntuze mu nteguro iyo umugabo ubundi iyo umugabo no hagati yabo babiri ninde muntu ugomba kubanza kwitwara neza no umugabo n'umugore icambere ku mugore kwanza kubera ko abagabo nubwo ndiko ndavuga ibi abagabo hari uburyo baremwemo ni babandi nyene ibintu vya romance cyane bitabarimo rero iyo uri umugore ufise romance muri wewe uritaho umugabo wawe ukamuha care
uko wa mugabo azogenda abona zakiri kuramuha niko nawe azogira iki azogenda ahinduka pore nawe yisange bya bintu byamujemo ariko hariho n'abagabo usanga bafise ke gusumvya abagore iyo gusanga vre mu mugabo ewana afise romance zimwe zisara. Hari abantu bajya bavuga ngo burya kugira ngo abantu balancing ngo babashe kubana babashe guhuza ngo nimba umwe afite character runaka ubundi agomba kufite ngo indi contraire ngo kugira ngo nyine ngo bajye babalancinga ngo tuvuge niba umugore ari umuntu w'umunyamahane umugabo ngo akabaratuje ngo nimba ngo umugabo ngo atuje umugore akabunyamahane ngo niho ngo abo bantu bashobora kujya gute ngo kufitingana ngo nyine bakamacingana bakabasha nyine ngo gukora urugo. Ibyo ngibyo wowe ubyumva nibyo koko? Umwanya umwe n'ivyo ari kundi mwaje sindabishikira. How? Kubera ko kuja kubana n'umuntu dufate muri iyo ntuza nyene umwe gusanga ararakara cyane undi ntarakara cyane muri caractère nyene muba mufise buri muntu wese afise ni vyiza ko ubana n'umuntu mufise caractère zimwe zihura neza nubwo zitoba nyene dufate 99% kwijana ngo bebe bihuye ariko basi 70 kuri 70 kwijana moye muhuje caractère. Yarumva izo zindi 30 ni handi nyene sanga umwe arakara buke undi akarakara cyane kwa kundi dusanga umuntu adafata ikintu cyo kimwe n'undi uko yagifashe ibintu nk'ibyo ariko ibindi biba bisaba ko mubana mubihuje. Ni iki cyatuma udivorce n'umugabo? Kutumvikana. Gute? Icambere umugabo cyangwa umugore ataguha amahoro. Buriya mahoro nicyo kintu cambere buri muntu wese abakeneye. Iyo umuntu mubanye n'umuntu atamahoro aguha kubera iki abantu baba mu ma etage usanga bavanye n'abagabo cyangwa umugabo akomoka kubera atamahoro. Amahoro yenyine? Amahoro. Ubwo amahoro ntabwo ndi kumva amahoro ushatse kuvuga. Amahoro atakubwira nabi. Nukuvuga hari igihe mushaka gupfa ikintu n'umuntu ugapfa ikintu n'umugore cyangwa n'umugabo ugasanga wa mugabo cya kintu akigize big deal kandi cyari ikintu gisanzwe ugasanga cya kintu kiratwaye igihe n'igihe kugira uri kugigira igisanzwe no kubera kiwe kuki utaritse kugikora nimba waruzi uko kuki no abantu bakwiye kumenya ko turabantu tutarabamarayika abantu igihe cyose duhora duhora twivayanga. Alright turabana sibyo ariko byanze bikunze abantu iyo bajya kubana hari byo bumvikana sibyo baraganira mwaka bwo ndibisimbe kunda binda bikunda bisimbe kunda. So then I'm asking you why urenga bya biganiro ugakora cya kintu gituma arakara akakigira big deal kandi ashobora kuba yarabikubwiye yuko atagikunda. Why do you do that? No nukuvuga cya kintu ushaka kugikora rimwe. Why one? Banza urindire ndayikubwire neza. Kubera ko mariage it's a alliance habamo ibyo bita promises. Why do you do that? Ariko abantu turahinduka. You want to provoke him. Turahinduka abantu. So it means you already changed. Nimba utangiye gukora icyo kintu wamaze guhinduka. No, hari igihe unagikora bitakuvuyeko. Come. Bitavuze ngo reka ndayikore kwa makusudi tu. Ndabigire nyene kubera ko yabimbujije. Handi ushaka gusanga nyene uko zikintu utabiteguye. Rero muri uwo mwanya niba ari umugabo cyangwa umugore banza ushire mu mwanya wiwe. Ikibazo abantu duhura naco nuko iyo umuntu agukoreye ikintu wowe ushira hejuru induru. Banza ushire muri wa mwanya ahubwo ikosa ikibazo si gukora ikosa ikibazo no gusubira muri rya kosa. Ushaka kubigira big deal. Donc ushatse kuvuga yuko wa muntu bigira big deal ntabe yakubabarira still ntubashe ko wakongera ngo ukora ikindi kintu ariko cya kindi kigahora kigaruka. Kucya kigarura si uko wakoze ikindi? No. Agora kigendera. Hariho umuntu umugore cyangwa umugabo ndiko mvuga ku mpande zose. Hariho umugore ushaka gukorera ikintu ntugikoze rimwe ugasanga ukoza kandi kantu kadase na kakandi abanje kugarukana cya kindi cyawo bwa mbere ugasanga mu rugo muguma muri vya bindi nyene. Ayo n'amahoro none uri kurarondera
nubwo umugabo yoba afise bimeze gute umugabo aragutagenda canke umugore akagutagenda. Niki kintu cy'ingenzi cyangwa se ni kihe kintu gishobora gutuma umugore atekereza kuba yakwanga umuntu bashakanye burundu? Ni vya bindi nyene abantu tugira ibikomere, vya bibazo kwa kundi bigenda biraba pore biragenda bikangiza umutima w'umuntu bikamwica pe akarangira, kandi mumubona umugore ameze neza mu rugo canke umugabo ameze neza mu rugo ariko yararangiye atacizera gifitiye wa muntu, aho muri uwo mwanya aragukatira akagenda. Nicyo gishobora gutuma donc umugore ndakwaza ngo ni ukuvuga reka ndabigutuma umugore ahurwa umugabo. Kandi yakubwire neza mu bisanzwe ntabwo riba ari kosa ribaye uyu munsi ahantu bahumve neza. Ni ibintu biba byagiye biba pore dufate nimba ari umugabo arabona ko ariko arakomeretsa umugore wiwe nta n'ikintu ashobora gukora ngo umugore agire yongera agarura icizere. N'umugore ugasanga nuko nyene habaye amafuti wa mugore ntariko aragerageza basagarukana icizere ku mugabo wiwe, umugabo basiyongere yumve icizere nyene muri we avuga ati kabisa nubwo biruko umugore wanje canke umugabo wanje nubwo biruka ibi byose ariko biraba nta mutima muafitiye. Ugasanga wa mugabo cyangwa wa mugore hahora vya bindi nyene ahubwo bagenda bongetse, ugasanga nyene umuntu yabivuyemo byose yahevye umugabo cyangwa umugabo yahevye umugore akagukatira neza akagenda. Okay, reka tuva aho ngaho twinjire no mu kintu kijyanye ni uri umuntu mukuru, right? Umuntu mukuru tujyane n'ikintu kijyanye n'abantu bakuru. Ni iki kintu umugabo cyangwa se umugabo ngenda kwaza kuri umugore ni ikihe umugabo ashobora gukorera umugore bigatuma amuhurwa muri ya gahunda y'abantu bakuru mu bikorwa by'abantu bakuru? Ivyo bintu rero nta bintu byinshi nza kubivuga. Wowe ni iki umugabo ashobora kugukorera bigatuma umuhurwa mu gikorwa cy'abakuru? Na kutabikora neza. Yamachuwa. Feel free. Ku icambere guhura umugabo kamuhura nyene ukumva ntushaka gukora nyene ama sex nawe kiniki. Nuko vya bintu mubikora atarukundo rurimo. Iyo muri ko murakora amabanga yabubatse atarukundo rurimo umuntu uramuhura nawe akaguhura. Hari abantu rero babikora kugira bikura imisonga. So bikabwirizwa urumva kavuga ati jewe igora umusonga. Urumva jewe mbwirizwa kugira kurongora umugore wanje. Nta kindi ugasanga ni vyo ntiyasetinze mu mutwe wiwe. Nta keya nta rukundo nyene. Ugasanga wa mugore abikoze kugira nyene kubera ibwirizwa nyene abikore tu ejo umugabo ntazovuge ngo umugore ngo aranyima canke umugabo akavuga ati reka ndabikore kugira ngo ejo umugore atazoja kundega ngo sindamukora ya sex. Iyo bintu uri kuvuga ndashaka kuzakuzana umugabo hano bicaza ngaha kuri kamera muzana ubivuga hari kubera ko ushobora kubabeshyera. Ntago ndiko ndabesha. Ndamuzana reka tu stepping iyo chapter reka tuyisubike iyo chapter then next time I will find someone mature than you. Ariko ngo abakobwa nk'igihe ngo musigaye mufite ngo ukuntu mufata ngo utuntu twatsi ngo tukaduhereza abagabo kugira ngo bahe amafaranga ngo nabakunde. Ibyo bintu tugenda tubimenya tumenya amakuru. Ubuzima bwafata ngo byuhagiro ngo bakabuhagira ngo abantu ngo abapfumu ngo bakubita amazi nimba bambaye ubusa nimba sinzi uko bakubita amazi ngo hajye utambuka ngo abagabo bakagukurikira. Nawe urabizi? Oya jire. Jesi ndabikora ariko birahari. Ariko ahubwo n'umuntu abitse anyandikire muri commentaire. Njyara umuntu ari umusista wambwiye ejo ndambwe ati wamba bare kujya umenyana n'abantu benshi ukazambariza aho hantu buhagira. Umusista tu ahubwo ati kunikagira amafaranga. Ariko ibyo biporo bisigaye bikora muri iyi minsi. Ugasanga umubebi nta nuko ari mwiza ararenganye baramuhamagaye. Ko sina amafaranga ushaka. Ndashaka nyene se wareka udashaka. Mwese wagushakira contact. Ahubwo mubangutse. Ushakira umuntu ngo kubita ikiwagira. Hahandi mva utwufise twose tuma.
umwe murafyina batakujyana ikuzimu ntari bishaka ariko mfise amafaranga kuzimu wahajya bari kubaguha amafaranga none ikibazo kiriye ni ukwinjira nyene indani ariko ukabona ino tukazana inote zawe ariko warubatse inzu arakavuga ati iriya nzu ni ya Pamela upfa warubatse niyo wajya urakubitwa inshyi n'ibintu utazi abiziguza n'ibiti ariko wibere mu itaje yawe nta n'urusaku ruba rusohoka n'ibyo nabyo ari byo byiza umukire kijya mu mukire niyo reka abakire benshi niko babaye niyo abakire barwanye nta muntu wumva mwana oya ahuze bagira discipline upfa kumugudira ukiri umwe ruwo munganagarize yo zigayumva bagira discipline ibe ari inzu nini nyine ifite sound proof ifite ibikuta bikomeye ntabwo byumva kandi rega amafaranga aguha icubahiro sha amafaranga aguha icubahiro handi ahantu hose urenga yavuga ati umukire ararengana rero niba kuzimu hariho umuhandangire je nishakira intuze none nubaka inzu mu Burundi mu Kamenge shaka kugenda ndi seriyenzi sha ubuzima bwarakazi guys Pamela mu mweringe kabisa imana ikire nimba ari kumanuka yanya mbavuga kuzimu nimba ari kumanuka nimba ari kuzamuka ngo batora igi bakajana ku mazi bakamena ngo ucugende akongera rero ugiye sari umuntu kujyana nago wapfa kugenda nyene uba waje no muntu ukatora ajya ko ari mena ukaca winjira uri mu nyanja ari ku mazi haba ibintu byinshi muzoze mutinyantu bajaye hajya ari ibintu bariko barakora kwa jenye no kuntu gutuma abantu bijyana batazongera kujya kuri pride oya nyene buri urumva abagiye afise ibindi bintu agiye gukora nuba agiye nyene agiye gutembera tu gupasiyara mumpe pasi nikorera umuti wagwase ubwo waguha umuti mu diaspora kakurongora oya nta mu diaspora nta kurongwa nshaka nshaka kurongora shaka amafaranga none se ushaka amafaranga yawe ku giti cyawe atari umugabo hahandi nubaka ubuzima bw'iwanje uri umugore mbwe afite amafaranga warayibonaga muryohera amafaranga y'abagabo niyo aryohera umugore ndi yababesha ukuri da oya amafaranga arayi wawe araryoshe sha ariko buri muntu wese afise mind yiwe jewe ku giti canje ndakunda nigurira impuzu ku giti ciwanje nifate neza yemvuge ati ayo mafaranga nayanje nayakoreye ndayafise ibi byose ndiko ndakora ndiko ndavyikora pana ngo nakayankoreye niho havurega n'agasuzuguro gasaba umuntu ara nyene ubayeho kubera umuntu iki anakuzalao tu you want to be boss lady hahandi uvuga ati nditunze bro razi witunze biratesa cyane Imana ifungura amarembo nimba ari Imana ubuze n'Imana kandi uravuga ubuzima Satana gufungura amarembo urugendo rwiza garukana amafaranga oya ariko nyene kandi Pamela ibi bintu uri kuvuga kandi uzikurara mu masengesho uziko Imana yagukuye karagaciyemo nyene urumva ari brag nyene ubuzima burakomeye ubuzima butera bucantu habi ntagire uncira urubanza ariko ndazi n'abadukurikiranye arafise izo mind ahubwo babuze aho babicisha ubwo mwe mukore commentaire gusa ninaronka pass nanje nzo abagubita pass bwarakomeye ubuzima bwaranze ubwo nanjye bise ngutinya oya nyene turi kuganira ntubigire big deal sha turi kuganira aho turi kuganira ibibaho abantu banyumve nayo turi kuganira ibibaho nibwo buzima butubaye nibwo buzima bwa buri munsi bwacu tuba turimo ugasanga umuntu afise ibihinda kumbe afise ahandi hantu abikura that's good kandi ubu abantu nibwo buzima ariko baragendera nta kindi nico rimwe kujya kuntu usanga abatipe b'iki gihe bariko batwara batantine ba kubera inoti cecuru burya kabisa y'abantu ukamukubita hasi kabisa yego kabisa amurenze ariko kubera inoti anaenda kamutamo kabisa ndiyo nibwo buzima turiko turaba muri iyi minsi ubu uyu mutipe ntagitinya kugendana n'umurenze n'umuntu nyene akuze abatipe benshi ntibagishaka kugendana n'abakobwa nyene bari muri generation
n'aba baby ntago bagikikije kugenda n'abatipe bari muri same age ariko abana n'abavuvu babo basokuru babo ako nibo batanga kiya nta kiya y'umusaza reka nazo bakubesha kiya y'umusaza utwaye umuntu angana na tantine wawe ngo azoguha kiya nyamara he uraza umugore afite amafaranga wewe yirondereye uba nk'umwana mu rugo uba nk'umwana mu rugo nta bintu byinshi ushobora none se abantu babakingirwa n'ubwo batarasenya basenya gute dufate nk'umubebe ari muri ajya ngubu nishakiye umugore w'imyaka 70 cyangwa 60 amfata nk'umupeti mu rugo zo umwana nyine ariko se bitwaye ubone none nkateta nyine akamubita nkaho ugiye nkajya muri akazi k'abagabo uteta ukagakorana nandese akangurira kebo ngaho umva ahubwo umutima urakwica umutima urakwica ugapfira indani cyangwa baza nk'umubebi ari muri Amerika aragutumije uragiye yakuriye visa ibintu byose biri ku mutwe wiwe uratwaye umutwe uragiye nagushika nayo kugira ngo ushobore kubona uburenganzira bwo kubangana wazobigiramo uruhara n'ubuvuga we nimwabana nawe kacugomba guca hirya n'ukukuraga zokuroga ntabwo uratuza ugafatwa nk'umwana inkoko urumva ukaba kabebe ngaho anashatse akagucitinga uri kurabibona ngaho ngapo urazibira umuntu my grand frère I'm sorry ahubwo ubona utwawe n'umusaza ukomeze bwihangare gabizo ubona utwawe n'umusaza tiko umusaza ari umubebi w'umujama nyene yatwaranye n'umusaza uwo mubebi nta stress agira ahubwo wewe nyene acashaka umutipe quelque part nyene tu nyene banganye ingufu ariko umusaza ambya bengi yaha kambya ati genda nta kibazo ugafata imodoka ugenda mwana ngiye imodoka genda bensha gushopinga amafaranga ngaye nta stress umusaza gushira ariko umutipe ariko nta feeling mushaka kugiranira oya urumva nyene umusaza ubwenge bwiwe babwagiye bukonja mu gaki ariko umubebi atwaye umusora kiri moto nabona umugore sha agufata nk'umwana hahandi wicara ugatuza nese we tuvuge muri level yawe uramutse ubonye amafaranga menshi ntabwo akenera gushaka iyo ni decision nyene iba mu nyuma si ibintu ariko numva afite amafaranga yanje narerashaje hatuza abandi karyoha ako nashaka kubera ko kugumana byo uri single ni fo yaryana ayibwe masa kabisa nibikire none usi washaka kajama washaka umuntu mukuru mungana oya nashaka nyine ubundi utaho gato utske chitu Imana nyine yagutuye ariko abantu banyemera rata ntimurakare ndabakunda urumva no kugira ubwenge muri ubuzima wa mutipe ni wabona umubebi ifite amafaranga we genda kabisa ndakugira inama genda wirira ubuzima nawe umubebi uko nyene maisha tayende nawe niba wiboneye gisaza wigendere weje yigendere kiviye kingana na seku ntari bugende ujya amafaranga muvyewe nta nuko ateba aca yifi kasigara ajya amafaranga ari ngo nabahutora gakakijima kikabura umwuka akacicira mu mashuka niwe bari gukuta kabariro ngo akagifunga yishuka bakakijibara gizaza kigabira umwuka kikabura umwuka kigategeka baza bakavuga ati gisaza cyagize tension cyagize ubushyuhe bwinshi cyane kumva umbebi yamurangije sigara ni note ariko inama nagira abantu nyene tu bivaye n'ivyumviro by'umuntu n'ivyo yifuza nyene gushikako rondera amafaranga yawe amuhungu ureke kuvuga ngo jewe ndi bogari ndindiriye umubebe ari muri Canada ngo azontumako wishire ku marezo sociaux tangure hari abatipe baca baja mu majim nyene bakifata neza kabisa kandi kabisa umutipe ari ahagaze neza ntabura umubebi amukunda inama no kugira brother rondera amafaranga yawe ntuje mu gasuzuguro
kuko umugabo adafise amafaranga arasuzugurwa vyatari. Nawe umukobwa igihe tugezemwe bisaba gukora, urumva? Bisaba gukora ukarondera amafaranga yawe. Niba n'umugabo azogushake nyene ufise ishingiro, ufise ikintu ciwawe, niba muzojuntara nyene mukabiteranya, ariko umugore uzofise ikintu ciwawe uvuga ati nanje ari ikintu nazanye mu rugo rwanje, will be respected. Nibwo buzima tugezemo. Ubwo buzima tugezemo. Ubuzima bwa ijambo ry'ubwenge. Kuri pen bagiriye inama. Nibwo buzima tugezemo. Niba ufise mind ko wewe nukwicara ngaho ejo ukavuga ngo je nzushaka umugabo afise amafaranga, man uzopfura intuze uri imbwa ngaho rondera ubuzima nawe wa mukobwa. Niba ugenda aho man genda ariko rondera amafaranga yiwawe. Ntangaho ariko ntangaho ufashe n'umugabo rega. Ntangaho uratukanye. Ntabwo umugabo mvuze umugore. Abahungu nababwiye. Ariko nawe ubimbwa none ntubimbwa. Inde? N'umuhungu abimbwa. None wowe wicaye. Ako nta mugabo ubimbwa. Arabimbwa sha. Arabimbwa. Uzi imbwa zinge z'abagabo? Oya. Ariko arabimbwa man. Arabimbwa. Niba umuhungu ushaka kuvuga ati jewe nzoba. Uvuga umuhungu uvuga umugabo nakwaje umugabo ubimbwa, umugabo babimbwa, umugabo bimbwa. Navuze umuhungu. Ndiko ndabwira ngo batarashaka. Uravuze ngo ari umugabo ubimbwa. Ndiko ndabwira ngo batarashaka. Urumva abantu batarashaka. Nibo babimbwa. Bafise ivyiyumviro ko bazotungwa n'abagore. Canke wo mukobwa ugashira ivyumviro byo wawe uricenga umuhira nugusireyinga gusa. Ushirize ivyumviro ko uzotungwa n'umugabo. Uburi kijuju cyane. Uburi nkimbwa nye. Iyubake rondera ubuzima. Kora. Kora. Ejo uwo mugabo azosange nawe ari ikintu wigejeje. Canke nawe umuhungu nubwo uzoge ari gukundana n'umubebe nyene afise amafaranga kurenza. Ariko azobone ati uko biri kose umugabo hariho utwo namusanganye. Wow. Hataraho nyene urabimbwa nyene ukaba intuze yakorera abana ngaho. Wow. Kazoroza ivyombo. Niko bimeze ndomaye. Ivyombo by'umugore. Ariko Iburaya ngo umuntu akora imirimo yose mu rugo nako byo kose ivyombo n'akandi byatari. Ariko nyene ntabirenze ariko harabe abagira ari agasuzugura agasuzuguro. Atari uko nyene ngo ni kubera ngo ari Buraya. Umugabo w'Iburaya iyo yegeje ivyombo biba ari umuco. Wewe muri Afrika iyo yegeje ivyombo aba yararozwe cyangwa se sindavya ni mu gihe kubera ko ari gihe usanga umugore afise amasaha akora n'umugabo ukonyera. Of course. None muri Afrika umugore n'umugabo ni bakora. Ariko biratandukanye ni Buraya. Kuki bitandukanye kandi relation ziba rizimwe? No biratandukanye. Nyina akantu gusobanurira umva wait. Akantu gusobanurira. Umugabo w'Iburaya. Iyo yogize amasahane cyangwa se agahindura umwana pampa, bavuga ko ari sawa ari umugabo uzi kwita ku bana we ukunda abana be sibyo ukunda umugore we madamu akaza gasanga yatetse yakubuye yakorobye yafuze wait I'm still coming. Then when you come back in Africa umugabo usanze ari gutorosha cyangwa ari guteka umugore ari hariya wenda ateruye umwana cyangwa ari cyangwa se ugasanga umwana ari guhindura pampa umwana umugabo ari guhindura pampa umwana we yibyariye uhita uvuga ngo uno mugabo baramuroze kubera iki? Ni mico ariko je numva ko ari imyumvire. Ni imyumvire nyene ni mico none siko bimeze. Nagari imico none wowe yuvuye umunyafrika oya no wait yuvuye hano uri umunyafrika ukagiye Buraya ugiye uba umunyamerika niyo waba umunyamerika ku muco numwe wa wundi wavukiye. No biratandukanye. Ahubwo hari impamvu babikora. Ni imyumvire. Na hano ushaka kuvuga yuko hano ufite umugabo ubana n'umugabo adashobora gutorosha cyangwa se ngo gufasha umwana muhindure pampa. Rindira ndabisobanure neza. Hariya ndiko ndavuga kwanza wa mugabo abikora bikunze bitabaye ku mpamvu kanaka ngo kubera ngo turi ngaha canke kiniki cyangwa ngo umugore yampaye imiti. Hariho abagabo bakunda abana babo. Hariho abagabo bumva ko mu rugo umugore nimba naniwe cyangwa umugore nimba hari ibindi bintu arimwo
hari tundi tunashaka kumufasha urumva rero iburaye kuba babikora icambere nta bakozi bagira kandi ikindi naco amasa ntabwo baba bakora ahantu hamwe hari gusanga umugore akora mu ijoro umugabo akora ku murango nukuvuga nimba mufise abana dufata umugore yagiye mu kazi wowe umugabo ubwirizwa kugira no kwita ku mwana nimba ari injya ugatebukamuha ivyo ni ibintu bisanzwe no hano muri Afrika no muri Afrika ari abantu babikora barahari ariko rero tuca tuja hanze hagize umuntu amenya ngo umugabo wa naka namusanze ariko aroza umwana namusanze ariko arakubura bamuhaye imiti why nta miti baho hariho umugabo abafise ubu muntu muri we avuga ati jewe kabisa umugore wanje si umukozi kameme sinazanye umukozi ngaho turafashanya nimba ndabishoboye kandi ndabikora urumva niyo umukozi yawe harariko nubwo umukozi yawe ashaka ari busy umwana ukamuhindurira wowe umugabo kavuga ati reka uno musi reka uyu munsi umugore ndamukubita aga surprise ndamutekere ngiriki urumva niko kubaka urugo shaka agabo mwagiye umukuru du surprise abagore bane mukatekera abagore bane duto nitwo twubaka urugo canke nyene duto umwana ari kurira kugira ngo uri kureba umupira cyangwa iki ugafata umwana ukamuhindurira pampers ariko hari abagabo ukagira gutuka mwoza ukamuhanagura hari abagabo bamaze kurongora babona ko umenga bazenya abakozi mu rugo Mandaville hahandi usanga na box ayikura agaterera habo ntabwo ari uko pe umugore amufasha si uvuga ngo abayaguhaye imiti biki nibiki abantu babibona hanze kwa nguriya mugabo bamuhaye imiti ntabwo ari uko hari umugabo mani aba ari umugabo koko avuga ati je umugore wanje ni inshuti yanje ni inshuti yanje ni wa wundi kabisa mbonye ababaye nanje no bambabaye agahitamo kumufasha ndo maisha tugenda tubigira abantu nka mufite experience nanjye nimba umugabo umva ko tutuntu mba ngenda ntwandika ahantu nimba umugabo kabisa ebana my future wife I promise you ubyumve none ndabivuze nindamuka gushatse nzaguha care kabisa my future wife no kumukubita care ndamukubita care kabisa ubwo urumva mba ngenda nigutwo tuntu n'utuntu tw'ubwenge kandi turafasha pe turafasha byatari mubaza ikibazo bakinsubiza ndashaka kubaza ikibazo cy'ingenzi gikomeye twavuze ku bintu bijyanye n'imyubakire iki n'iki n'iki ndashaka kubaze wowe mu myubakire yawe niki kintu cyakubabaje cyangwa n'igihe mbogamizi wabonye ikomeye mu kubaka urugo kutumvikana birababaza cyane agahinda ko kubaho utumvikana n'umuntu mwashakanye uganga ikihe gipimo nk'ubuye buremere bungana gute birarenze ni uburemere bumwe budasanzwe kubana n'umuntu mutumvikana birababaza cyane cyane wa muntu atakumva wa muntu ubwokora iki abona ko ari amafuti birababaza cyane wa muntu mudashobora kwicara ngo mujye inama akumve buriya mu rugo yabisaba ko habaho kumvana hagati y'umugabo n'umugore rero ivyo ntebe bitabayeho ugira igikomere kimwe kidasanzwe nawe ubwawe ntiwiyumva ko uri umugore nyene wisanga wishizemwo ko nta gaciro ufise mu rugo kutumvikana birababaza cyane ubuntu bwo kutumvikana cyangwa se ikibazo giterwa n'iki nabivuze ni kwa kundi nyene imyumvire y'umwe mu bawe imyumvire hari umuntu akomeza ibintu bro akomeza ibintu hahandi wisha bavuga ati ahantu nahisanze gute nahisanze gute ahantu kandi wibaze ahantu wayi Imana kubera iki kubera nyene kabesa durto aho wicaye ahangahe imbere za kamera za Behind Walls Show n'abantu niki kintu wicuza mu buzima bwawe wicuza cyaduya donc nyuma yo gushaka wamara gushaka ugasa nk'ubivuyemo ukongera ukaba single niki kintu wicuza ushaka urubi bro
urushako rubi ni ikintu forever wicuza ubuzima bwawe bwose. Niyo nama wagira umuntu utarashaka? Ni kwitonda. Ndababazwa n'umukobwa agira ubushuha akumva ararumvye akamera uko. Bivuze ngo nawe nibwo wagize? Oya je ni story yanje izoza nyuma. Okay. Urumva nta bushuhe nigeze ngira ko n'ubu nta nubwo mfise. Okay. Ariko ndababazwa n'umukobwa agira ubushuhe ahuye n'umuhungu rimwe bakundanye ukwezi. Ahisa amubonamwo ko ari we mugabo wiwe. Cyambere okay hari gihe habaho gusenga singomba kuvuga ngo abo biba byase ntibaba basenze. Hari gihe habaho gusenga ndiko ndavuga baba ndafise ubushuhe nta gusenga nta kwitondera wa muntu bari kumwe abanza myiti mbe uyu muntu arakara gute, mbega uyu muntu atwenga gute, mbega uyu muntu habaye iki yifata gute. Kwigana kumenyana ugasanga twa tuntu sheri shushu tuje gushopinga tugira iki nito twamushajije yumvishije ko cyangwa asanga nyene umutipa araje agusezeranira ko mugiye kubana nawe ufise ubushobozi bwo kubaka koko ugashuka rurumwe. Ivyo bintu utavyitondeye we mukobwa uzorogreta. Urumva uzorogreta ubuzima bwawe bwose. Nivyo n'ibintu bikonta. Azikoga mbega ari brosa ivyo byose ukabimenya. Iyo rero cyushuha ngo mbonye ngo asa neza mane ubu haje filter urakwita ngo filter ukabona ati ya icana akagwa muri video kuba ukabona iduka riruzuye kimbonye mu diaspora. Ariko beyond that Pamela mu mico yacu y'u Rwanda abanyarwanda Barundi sinzi no mu bindi bihugu nimbi iyo mico ibaho haba ibintu bita kuranga umuntu yagushakira umukunzi. For example you have umwanti runaka muziranye cyangwa se mwamenyanye mu bijyanye n'akazi cyangwa se mwaturanye, you understand. None akaba yakubwira ati nzu umukobwa mwiza, nzu umukobwa witonda, iwabo ndahazi, ibintu byose ndabizi, akagupromising uburyo ibintu byose abizi kandi ari byiza biri perfect. None wowe muri wowe nk'umusore wihuta cyangwa se wacitswe n'imyaka cyangwa se ushaka umufasha ubona ukeneye umufasha ufite icyuho gikeneyemo umuntu, then ukagira gute ukabyakira ukabyemera ukaguhuza n'umukobwa in distance kuri distance mukatangira kuvugana ariko ibyinshi arabikubwiye kandi aranabikwemeje yuko ari sure. Ibyo bintu bijyanye ni uwo muco wo kuranga kenshi abantu nibyo bagenderaho. Uba wibeshe cyane. Emera umuntu we wiboneye. Egara n'ababikora kubera amadiri. Ntuzikora n'abapasteri ushaka gutanga diri ugasanga umupasteri murageze imbere akubwiye ati mbonye utwaye uriya mukobwa. Yes. Canke mbonye ugendanye n'uriya muhungu mu mukozi ubu. Ari diri yakoze hariho impamvu yakunze uyo mukobwa. Kandi uko ushaka gukunda umuntu siko je ushaka kumukunda. Dushaka guruvuga ati uriya mwana ndamukunze. Urumva? Je nkabwiye ati sindamukunze. Rero muri uwo mwanya bigenze uko hari gihe bari kuri diri nawe uri umuhungu uciye wemera ngo anti wanje ngo avuze ngo uriya mukobwa ni mwiza. Reka ngendane nawe reka nyene mbane nawe uba wibeshe n'andi usanga mubanye kwezi kumwe kwa kabiri ni fire. None wowe uwo muco wo kuranga kuva kera ntago wemera? Sindawemera. Wowe umushumba wawe abantu bakunda kumwita father, papa, go deeper papa. Akavuga ati pastor wanjye may I go deeper? Ukavuga ati go deeper papa. Akakubwira ati may I go deeper? Akavuga ati go. Urabona baba prophet, abita aba prophet. Akaza agagara guhimbi. Akavuga ati ndi kubona izina pa endi bihura. Ngo ari kuvuga Alex na Pamela. Akavuga ati Pamela haguruka. Ngwino hano. May go deeper. Abantu bakavuga bati go deeper papa. Hallelujah. Agahita akubwira ati reka nkubwire. Alex haguruka. Akavuga ati mufatanye ibiganza. Ndashaka mbahisha umugisha. Ndi kubona ikintu kiri hagati yanyu kitazatandukana.
ntabwo abyemeye nakemeye izina ry'Imana nakemeye ngo wiki ntabwo wabonye Imana icyo kintu ntabwo ushobora kuba reka nkubwire ntabwo umukozi w'Imana ashobora kuvuga ibintu nanjye ndi umukozi w'Imana ubwanje Yesu Kristo uriko urumva gute Imana ishobora guhuza n'umuntu udakunda Imana iguha umuntu ukunda ariko hari abantu bashatse benshi ngiye hari umuntu hari abantu bashatse benshi bavuze bati twebwe umugabo wanjye ni Imana yamuhaye yamuvuze iramutangaza mucisha ku mukozi w'Imana iravuga iti izina ry'umugabo uzagushaka yitwa kubera ikintu ne bavana kubera ko usanga ama divorce y'abo bantu ariyo menshi rero kuri Satani wo yinjiye nk'uko Satani akimana iba yabivuze jewe rambye ivyo nabimbaye ko nakemeye gusa je sinkunda kugira nyene ngo mpinge cyane ariko ikintu nkora nanje ndasenga kuko ikintu nk'ikintu cyo gushaka ngo Imana ngo wiranyetse ngo ugiye kubana na naka ikintu cyo cyonzi Imana iguha umuntu ukunda nimba ntagukunda menya ko n'Imana ntishobora kubishigikira kuko Imana ishigikira urukundo agishyigikira abantu urumva ngo pastor ngo aravuze reka ndavyemera ntubukorona baraguca nyine ububaye intuze baraguca ubu ibintu rugana nta kibazo nta kibazo baragukira mu mwanya wenda ukuri banciye ko baraguca nyuma y'itorero ntabwo aza kuba banciye mwisi mbikate ubikatiriye wibesha ahubwo ariko niko kuri simbikate wibesha ahubwo irebera akazi nzakuzanira umupasiteri hano nzakuzanira umupasiteri hano aho ngaho ibyo bintu abisobanure guys igihe cyadufashe kabisa ariko nzakuzanira umupasiteri abisobanure atubwira nimba koko umuntu Imana ishobora gucisha iyerekwa cyangwa se igacisha ubutumwa mu mukozi w'Imana akerekana abantu bashobora kuzagira iherezo ryiza bakazabana kandi bakakundana batangira aho ngaho ivyo bintu je kubishigikiye kandi ndabikubwira ni hahandi dufate urugero twaba dukundana ariko batabizi twaba dukundana uri boyfriend wanje tukare turiko turasenga uwo muntu atanabizi Imana ikayimucisha mu ngaho ndavyemera 100% ariko umuntu sindamuzi sinzi ni yava ngo mbonye ngo Imana sinibiki rero sindavyemera sindanabishigikira bambabarire sindavyemera je umva kuramo rinete ngo usengere ufite diamond na diamond ahubwo kuramo ayo mataratara ngo usengere ahubwo niwe bangaye gusengera ufite diamond ndashaka gusengera kuko Imana yaturemye Imana ibona hose kandi Imana itegetse biraba haleluya nyene itegetse byabayeho ntabwo ushaka ngo Imana irategeka bigakomera Imana no kuvuga ngo itegetse urukundo rurakomera haleluya ndashaka gusengera banzu urindire ndakubaza akabazo ubu wewe uri umusazi n'urugero sorry ubu wewe uri umusazi mu muhanda ndarenganye turakubitanye umukozi w'Imana ngo hagarara ngaho mwebwe ndababonye mumeru ivyo bintu nibi reka mubwire ikintu gikomeye ivyo bintu nibi reka mubwire ikintu gikomeye uzi uburyo Yosefu Imana yamubwiye umugore wawe yasugara umutagatifu akabyemera ivyabaye kera ubu abantu baravangiwe cyo ni ikintu mukwiye kumenya n'abankurikirana mumenye ko abantu baravangiwe urumva rero utitondeye ubuvugishwa bw'iki gihe ndakubwije ukuri uzopfurogreta uzobaho nabi niba wakubwiye ikintu ntucemere 100% icara nawe usenge Imana ikamubwira Imana twese iratwumva yaduhaye ububasha bwo kumva urumva bwo kutwumva bwo kumenya ibintu byose dukeneye rero ntukaje ngaho ngo pastor ngo yavuze ucujugumira ngo nivyo ushireho kashe no nawe senga uvuge ati Imana mbebe ibintu uyu muntu yambwiye nivyo canke sivyo Imana irakwishura kwirikana bagomba kugendera mu bujiji bw'abantu ngo kubera ibi byabaye ngo reka ndabikora no gusa nyene utagira ubwenge shaka nkubwire n'imitungo ufise zo kuva ubu yabakozi b'Imana bavugishwa ivy'ukuri ni bake
ni bake cyane abandi n'ama business urimo wicira abantu isoko kwera no niko bimeze hari abantu benshi cyane bari mu rusengero bategereje ko Imana ivuga abantu bafite imyaka za 28 30 bategereje ko Imana ivuga you start saying banzurindira ukiri ngaho nyine Pamela pay attention banzurindira ukiri ngaho nyine jewe ndiko mvuga ku gatwe kiwanje n'inama ndiko ndabagiye urimo nakina n'imitima y'abantu urumva hari abantu bashaje basaziye mu rusengero basaziye muri korari bategereje ko Imana izavuga Imana iravuga bitavuze ngo ibanje guca kwa naka kuko reka nkubwire wowe pasteur niba uri pasteur ntucumura je sincumura pasteur n'umumarayika none kubera ko utokumva ko nawe ushobora kuba mu mwanya mwiza Imana ikagukoresha ibintu byose bibaye ngo jibi ndiko ndavuga nuko hari ibintu byinshi nagenda abona ku bakozi b'Imana hari umukozi w'Imana twigeze guhurira ku ma TikTok sine bwasobanukirwe nyine mbega abavugishwa mbega abakozi b'Imana bateye bati urumva uwo mukozi w'Imana turamenyana yari umutanzania ansaba nimero kwanza nyene nsanga ari live kuri TikTok andinjira atangura kumpanurira nyuma asaba nimero ngo hari ibintu ngo Imana yamweretse aza kumbwira nyene biri prive ndamuha nimero ambaza igihundi mu ndakimubwira byose mu nyuma ambwira ngo ngura umunyu n'amazi ngo abisengere ivyo ntiyabisengera ndakawuka mu nyuma rero hari akantu nakoze wamenga ni ikintu nyene wamenga ni ibintu nyene Imana yashize n'ubwenge Imana yashize ndamubwira ati pastor kabisa je ndafise ikibazo shaka n'ukuri mufashe gusenga uwo mukozi w'Imana aracarampamagara arambwira ngo yabonye ngo barantwaye imyenda yo munsi ngo bisaba ko usengerwa cyane antegeka n'ibintu ngomba kugura kugira ngo abashe kunsengera ariko acarambwira impamvu abantu bakwiye kwitondera ubuvugishwa cyangwa abakozi b'Imana b'iki gihe arambwira kugira ngo ibyo byose abikore mbanze ntangigira 10 ayo mafaranga mu marundi ashobora kuba ari nko mu bihumbi hafi 100 birenga vy'amarundi birenga nyene hafi 150 160 ndica ndavuga ati none niba ari umukozi w'Imana koko avuga ati je nkoreshwa n'Imana kubera iki kugira ngo asengere abanza kusaba intuze ishikana ituro ivyo ni biki niyo nahise nyene mbona ati bano bantu rero n'ibintu baba bavugishwa ariko babikora kugira ngo baguprofite riraturo kiba ari igitambo cyo kugira ngo isabo zawe ngire gusaba reka mpagare ku bintu vy'ituro je sina nk'umuntu atanga ituro ndanabikunda pe ariko ikintu nzi neza umukozi w'Imana ukuri wawe ndavuga ati jewe ndasenga kandi nkasengera abantu ikintu akora we aragusengera atanyungu niyi akushakaho ikibazo kirakomeye cyane ubwo muri comment baradufasha reka ndekeraho nakujyana kure bakagushyira inyuma y'itorero ugasigara nawe uri giho bagira inkange utagira itorero usengeramo reka yenso bigira anga Pamela umbabarire sibyo ibintu birakomeye ko tuzashaka abantu babizi bitubwira ariko ni byiza gusharinga your thought sharinga ibitekerezo byawe kubera ko you have to feel free kandi iyo umuntu sharing ibitekerezo bye ni naho yigira so ntabwo turi confendinga cyangwa se turi gusuzugura umurimo w'umuntu uwo ari we wese babyumve neza we are just discussing turi kuganira kandi tuyumvire yiwe exactly je ndiko mvuga ibintu uko ndavyumva exactly nawe ufise uko uvyumva ntabwo turi confendinga cyangwa se gupinga akazi k'umuntu ari we wese cyangwa umukozi wese w'Imana I'm sorry twebwe turi kugira gute tukuganira nawe nimba ufite igitekerezo ushobora kutubwira cyangwa se ukadukosora mu byo twavuze you're welcome feel free uze kuri kamera noneho utubwire what do you think about this okay so Pamela rero wakoze cyane turagushimiye umukobwa mwiza cyane wahanga Maputo umenye ari we mukobwa wa mbere mwiza hanga muri Maputo jewe ndiko ndi kwivugira ubwo ngo sinzabana uko abibona baza kutubwira muri comment section ariko ubu watuganirije cyane turagushimiye cyane kandi you are always welcome kuri mu rugo se
hano ni muhira ni iwanje. Ikiganiro cyabaye kirekire cyane ntabwo dushobora gukomeza, ariko wenda next time, tomorrow or after tomorrow we can have a time then tugakomeza tukaganiriza n'abadukunda. Nagira ngo rero dusoze ikiganiro cyacu ugira ikintu ubwira abagukunda, ndetse wongera kwibutsa na platforms zawe, social media bashobora kugusangaho bakakuganiriza, cyangwa se nimba hari ibindi bintu ushobora kubasangiza ukora, cyangwa se ibindi bintu ushobora kubafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, just feel free kugira ngo nguhe nk'umunota umwe noneho ubabwire. Feel free. Icyambere ndabashimiye abakunzi banje, abakunzi ba Behind cyane cyane, ndabibutsa gukora subscribe, subscribe, share, like, nukuri na comment bagiye gukora comment, twicano turi kuganira nabo kugira ngo baduhe n'ibitekerezo byabo, kuvugana n'abafanzi banje. Hari abantu baraba ikiganiro bakaca bansanga inbox canke nyene bagaca inbox bagatera commentaire kuvyumva, niba navuze nabi, niba nabigenje gute, aho nyene je nta kibazo nta kibazo na kimwe, urumva kugira ngo tunabone ko turi kumwe ware n'ikiganiro cyacu, kuri kuri supportinga. That's good. Like, comment, subscribe, umukoreshe ya pe, kubera ko akari nyuma karahinda, niko abarundi bayivuga, ndazi n'imiga. Ikindi mukomeze kunsupport no kuri TikTok, nitwa Ila, nindi nitwa Baby. Hari indi yagize ikibazo ariko vuba ndabikosora bigende neza. Kuri Facebook munsangaho, nukuri pe mukomeze kunshigikira. Umukobwa wanyu ndabakunda cyane, kandi ndibaza ko ivyiza biri imbere, ko ibintu byose asingucimo gakeya gutabwa abantu kuzi gukora makeup. Ejo muri nako nyiri gukora makeup muri video, nkora na makeup bisohoka neza, abantu basabe. Wifuza gukora makeup nukunyandikira, nimero yanje ibihari kabisa, ndabakorera umuti mube ivyuki muse neza. Wakoze makeup nziza cyane, big up yourself. Video yagiye nze neza, bazayibona tuzabaha link muzoyibona. Wari wakoze makeup? Nije nabakoreye makeup, rero uwifuza wese ibintu gukora makeup, abageni, ama bride shower, ama anniversaire, ndahari, murashaka kunyandikira nkaza kubakorera ibintu byiza cyane. So ndabakunda cyane. Zaba ari za makeup ziri pro, zaba ari za makeup zoroheje, naka makeup ufite urabona ko aka makeup koroheje keza. Kubera ko abantu baba badakunda ibintu birenze, byose je ndabikora kabisa. Pamela rero mu mugani mushigikire guys, ndabakunda cyane pe, kandi ibyiza biri imbere. Wow, that's good, I like it. Hallelujah. Babariro baririmbira akaririmbo k'Imana kugira ngo dusoze iki kiganiro, kuko twavuze ibintu byinshi cyane bikora mu mutima, twavuze ibintu byinshi cyane bikora mu mutima, kandi twifuza ko abantu babyumva bakumva yuko turi hano kugira ngo duhinduke abantu beza. Haleluya. Ndagira ngo uririmba akarimbo gato cyane k'Imana, noneho tuze kugasoza dusengera abantu, tubasabira umugisha kugira ngo bagire ukumva kwiza. Unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaponya Bwana, unaponya Bwana. Abantu mukwaye, abatameze neza, Imana irahari, irabakiza, irabagirira neza. Hallelujah. We love you so much. Reka banze basengere izina rya Yesu. Twubaha Imana, usenge izina rya Yesu. Uwiteka Mana, turagushimira urukundo rwawe, turagushimira ko wabanye natwe. Amen. Icambere dusavye imbabazi aho twavuze nabi, turi abantu, hari aho twagenze kutariko. Mwami Imana, imbabazi zawe zitugaragare ko. Tugushimiye ko wabanye natwe muri byose, tugushimiye ko nivyo twavuze bizagirira umumaro buri muntu wese azotwumviriza. Ushishikare guhezagira abamerewe nabi, abarusha baremerewe, kandi natwe ukomeze kubana natwe. Byose nkanda bisinze n'izi izina ryawe Yesu Kristo mwami wanje. Amen. Amina. Amen. Hallelujah. Vugira amen. Amen. Sabala de kenabade. Ha?
men Imana bamugisha tavangirwa murakoze tanguye kuvangirwa kuvangirwa n'umwuka tanguye kuvangirwa n'umwuka uraje nawe umbwira ibindi bintu bidasobanutse n'umwuka haleluya umwuka murakoze cyane rero guys turabashimiye kandi tubifurije umugisha w'Imana tubifurije ishya n'ihirwe ibyo mukora byose Imana ibahumugisha kandi ikomeze ibateze imbere Imana ihumugisha imirimo y'amaboko yanyu myiza attention Imana ihumugisha imirimo myiza y'amaboko yanyu amen kandi Imana isubize ibyifuzo byanyu cyane gose dusaba umugisha abantu bagira neza n'abagira nabi nabo Imana ibagendere bahinduke turasengera abantu bari mu bitaro abagwayi abari mu ntambara abashonje abantu bashonje abamerewe nabi bose turasabye Imana kugira ngo igire ikintu ibagire neza ese w'imfuvyi n'umugabo w'abapfakazi. We love you so much as you do. Yeah. We love you so much as you do. Turabakunda nkuko namwe mudukunda. Cyane gose. Imana umugisha. Amen. Bisous. Ciao ciao. Ate próximo. Yeah. See you next time guys. God bless you.